kakabsat. So tatangal daw. Ayan, tas makita yung tibalay nalpason, ni patadar ni Cherry. Tapos tatamot, siya kakabsat ti ag problema. Nga gumatang ti appliances tibalay ta agkakangina amin nga magatakin. So adi ba share ko dita nga mangibagbaga nga sabik na lang agtintinulong kami kakabsat. Suna nang patadar ti balay tatta siya mit bahala ti appliances ti balay. So tatamit kakabsat baging mit tatta ti appliances aglalo kay agkakangina amin nga magatangin awan tinalakan kakabsat. So tatakaal daw ket kaduin da kami kakabsat nga apan gumatang tattati magamit ti unig ti balay no kas jacket ma pagjanan mimikten ken magamit mimikten. Tagitang may bagbaga ti bashers dita nga on maitultulong ko agtintinulong kami kakabsat. So di bashers ko nga nangibaga nga on maitultulong ko buyaim dayto nga video kabsat no kas jacket makitang met nun na dagi jigatangi. Kwarto ko. Pang gaano pala po? Poste. Yang nga damay mayat, window type or split type. Ayan. Yung TCL na may iba price nito. So, ate ti napili kakabsat nga gatangin. Miss, ni 1.5. Oh, tingnan niyo yung saan yung price? 38,000. Ano po, nagninagayam ti aircon kakabsat. Pang kwarto. Kaya nga. Kaya kagaya sa akin. Anak ka ba? So, tignan natin yung tawag nito, oven. Ang kitsito dati paglutuan da kami. O may iluto da kapsat. Damit agluto. So, pinili kakabsat ay eto. So, napilik nga gatangin nga pangluto ti kusina. Tano kas jacket. Medyo mayamit din ti paglutuan. Pangarap ko dahil iti kakabsat kagatangin. Tatalakmit nga nadaan tayo. And then, susunod yung aircon mamaya ipapakita ko. Mga malakas pa lang. Tatanyak pwede ka trio. Tapos sa parts and service 1 year. Dun sa aircon niya. Karen, magugulat ka mamaya. Bakit? Yung pera mo magiging resibo na lang. Okay tang, naging resibo. So, sangsangpit mi lang ti balay kakabsat. Bali, ato nga week pa iti pinang-deliver da jigiratang ko nga appliances. So, abangan nyo ato nga video kakabsat nga i-upload kung to no sumaruno. Thank you!